Azte kwa nyenye gani yuleshe de kwa functions doile. Asune kwa nga video di magwa moda na ni very funny bad mada ni hilarious olisbeba. Aku wasili na tawa da ni hilarious olisbeba da ni aku si asaiwa. Amade kwa minda there is an alternative way to say. Mune okone ni beti jeju gani be jish de jwabunga bezune de lo moda. Ama leshmans na da waja mesne li maflango. Yivuti kwa yusudo na ni akuyualo beda yuna ni very small oli bango very small akuyualo origani kosati kumade ni tiny oli jab you use tiny ne yuli gube jango very small maicha tiny oli juile ak vukhulio bedma very tired ak vukhulio very tired omadeni exhausted student jab ne oli ni exhausted juile very tired maicha konani exhausted oli juile Zetimer matse akumajalo very bad akumajalo yoli bangune very bad omaden awful olisi jaba awful tigagoli amuna neti mani na jangong le oli ni oli jujuma moli soyu haduile tilibeta bedong ne akunis admade yo ni very angry oli jangong ne very angry mai chumakuna ni furious oli jaba furious oli juduile very angry furious oli juduile aku nis admang jadi moment say you sudun ni kullu bialo beda you very beautiful oli jango you are very beautiful no kullu bialo oli bang manga omai chumako ni gorgeous oli jude you are very gorgeous no kullu bialo beautiful macha gorgeous oli jango kullu bialo macha gorgeous oli jango manga jadi moment say you are muti kubeda ni very cute kullu bia aknaha akte Lubi nasa kachanga beda ni view very cute ala kullu biang ali bechango manga omade guni adorable oli tikujaba adorable oli juduile ne adorable ge bejango adorable ge bejango ha chati mer matcha you leshde oli sons duile you akud jama ko jama naida very confused oli bangong ne akud jama nayu oli beja omade ne perplexed oli baba very confused perplexed oli bejanga bedong ne adamodi kuni tili beje josa akujuna tal very scary oli jango yo akujuna kalo very akujuna tanga beta very scary oli bang omatene ni terrifying oli baba terrifying oli bedo yilem ne atsedi mer matsa kujia beta ni very cold oli bango yung ne very cold akujia nga beta ni omatene freezing oli subedo yile freezing oli bedo yile amoi medical tili bemagnisha very dirty akneang ne ak masashia aknead madam you very dirty oli jang madani filthy oli janga lanama ko lesho de maflaning ne no bi jigi jone comment ko shamo ngane comment ko bug fle sari man sa chu kedenga biga ma jutsu kulama ko lesho big tamali lesho big so yutisa yu ko yutisa le sizu do ile lesho follow ile ajsle khokwa see you next video